To moraš zaliti tu. Prigodno reći koju reći. Pa neću da se zapali ovako. Da, točno. Ovako. To. Ako imamo uda. 5 decenija prošlo tačno od vremena kada se rodio jedan veoma velik čovjek. A nije baš Moj- život, ne. Ajde, 2 cm veći. Čovjek Saša Nović, moj lep prijatelj, tačnije drugar. I ništa idem zapaliti, to je to. Da ne se nam dalje gluposti. Ne kažeš burno, gori Jesu to svjećice za tortu? To je za to. Sad ćeš to morati ugasiti. Goriti jebote. Kako nećeš? Sigurno. Ma trebalo bi. Mora biti iznad 40% da gori. Ne, ali dobro će meni isto tak ni drugo. Jeste da bome. Viš da treba Nije to ništa, začete. Evo imate ovdje šibice jebova. Da vidiš da je trebalo za potpalu. To si dobro rekao. Tak, istina. To je ono, ko niče. Slavnić, nemoj puvat sad, jebate. A, imam super ta šibica. O, kažemo da bolje miriši. Pa primilo se, evo ga. Njihaj. Lepo. Koliko nas je ovdje sad ljudi koji ne znaju paliti štetu? Samo sam jedna, ja znam to zapaliti. Pitao sam koliko ima ljudi. Koliko ne zna? Pa valjda svi ne Pa znate. svi niko ne zna, da? Ne, mislim, mi znamo Malo to si imao, zapaliti, jesi zapalio onu prvu kašetu koja baš ali je, Ken to hoće na prirodni način, bez kocaka zapaljenje i onda... A naravno, ti ćeš tu petrolej stavljati gore, onaj. Petrolej, To je to koliko ja mislim, primio vatru. Ajde, taman sam počeo snimat. Di su videi sa 20 godina Adija? Evo sad samo sekundu. Zagorili je. Izvještaj sa Perzeida. Izašte sa Perzeida. Ne, to su oni japanski bumjevi, znaš što A ne znam. Kodo. Jesam. Koliko je bilo ljudi? Puno jebote, ono. Ja, gdje je mikrofon? A? Malo zatišajte, jel? Tiša su, da. Što ćemo svirati? Tako hoćeš. Ajmo live flash u Zeku. Joj.
zajebati što? Ne samo obično, nego live flashu. Live. Ajde, gdje si te železana? On će... Šta zajeban ritam? Kaj je to, Lovro? To je to. Ovo je zadruga. Znaš ono pjesmu Vjetar sa planine? Znam, ali je ne znam. I zašto naš brat svira u zadrugi? Jebi ga, ono, nije. Zaboravio. Da. Stani, ajmo iz početka.
Nemojte se slušat. Se baš. Daj to. Hoćete gledat jednog dana sve. Gdje si